Nalazimo se u Obrenovcu, sa nama je jedan od učesnika rata. Ako možete da se predstavite i da nam kažete kako je vaš stav o položaju veterana, kako u vašem gradu, tako i u čitavoj Srbiji. Ja sam Rosić Milan, ratni vojni invalid, 3 puta ranjen, proveo 5 godina na ratištu, status veterana, ratnih vojnih invalida, porodica poginuli, katastrofalan, pogotovo u zadnjih 2 godine. Krajem 2014. godine završena je javna rasprava o zakonu o borcima, ratnim vojnim invalidima, veteranima i to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Nekom je interes da se taj zakon ne usvoji. Kome je interes, znaćemo posle ovih najavljenih protesta. Prvi protest je bio 16. decembra, tamo su nam data neka obećanja, ni ona nisu ispunjena. Sledeći protest je 15. februara, spremamo se za njega i ono što je moje mišljenje da Beograd i ove obodne opštine, znači Obrenovac kao gradska opština, treba da iznesu teret protesta, da najviše ljudi dođe. Lakše je nama da dođemo 30 km nego da dolaze ljudi sa juga Srbije, naravno bit će i oni tamo, jer branimo iste interese. Mi smo se za ovu državu borili, mi smo ovu državu stvarali, mi imamo pravo da od ove države tražimo da zaštiti naša prava. Godine prolaze, mi smo sve stariji, bez obzira na sve, svi i oni koji su ranjeni i oni koji nisu ranjeni osjećaju posledice rata sa godinama, one će biti sve izraženije, a država ovakvom politikom sva naša prava umanjuje iz dana u dan. Ali ono što je najviše boli, to je nepoštovanje države prema nama. Tamo je počelo ministarstvo da pravi neka udruženja gdje je dovelo neke mangupe, probisvete, bitange, hohštaplere i sa njima pravi neke priče za koje mi ne znamo jer ne izlaze u javnost, valjda je to njima interes da iza tih ljudi ne stoje ni veterani, ni invalidi, ni bilo ko, oni nemaju članstvo, nemaju organizaciju, ali eto tako, snašli su se, valjda su ušli u neke dilove kakve, ja to ne znam, ali nadam se da ćemo posle ovih protesta to saznati. Mislim da premijer Vučić ima dovoljno pameti, pogotovo sad pred izbore, da nas uvaži, da nas sasluša, da vidi šta mi to u stvari hoćemo, a ne da mu se plasiraju lažne informacije o tome da smo mi ovakvi i onakvi. Mi smo časni ljudi, branili smo ovu zemlju, imamo pravo na svoje dostojanstvo.